Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponitha Ningkaning koira pho sarpimar hempen chingbucho Nijang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Police Station Angkang Hawaipur Jirim Borhuli Arong Inut Ningkaning koira pho asarpimar hempen chingbucho Prayer Chiklo Niphai Sirkep Ningkan Surihinira Inkoira Pliarni Durga Puja Nangkilang Dunchi Pupen Apia Pohem Nangki Joyahut Ajo Porphai Sirkep Malom Hong Barpi Kedodampen Kavi Non Anlo Kangbodet Asarpimar Amen Basanti Thakur Arta Ningkaning Koira Pho Lapen Apinanamen Sanjeev Thakur Lapen Asomar Banghini Arlo So Oso Inut Lapen Pin So Oso Inut Pusi Apin So Apai Pen Than Pachini Pon Apai pen kaning chepon ke Hawaipur angkang pi rietlo seta theklong lidetlo pusi thanpon lapen lapu osomar banghini ke kachiru kapadok siksak pitlo lasi pulis atuma phan than pachini si pulis atumta kirijia phan amina sai cheklem bomlo pusi ning chepon lasi madu abang phule theklong pusitami labangso a contact number 6900748580 along nang humri vek thapusi chuni ripon Basanti Thakur Chepangri Tang Ningkanar Keplo Apinan Arongke Guhagaung Pusi Apai Pen Ning Jepon Khiruni Pen Kam Singdera Report Karbi Anglong News Channel ককচোন বাইদেউ কি হৈছিল ঘটনাটো ঘটনাটো আমাৰ হৈছে বাসন্তী মোৰ ছোৱালী হয় তাক বিয়া দিছিলোঁ মই ভুৰা গাঁও তাই ইয়াত মানে আহিছিলে দুৰ্গা পূজা চাম বুলি এহেতৰ মানে গোটে ফেমিলি আহিছিলে জুৱাই আহিছে জুৱাইটো নাম হয় সঞ্জিত ঠাকুৰ তাৰ ছোৱালীজনীৰ নাম হয় বাসন্তী ঠাকুৰ আৰু তাৰপৰা ছোৱালী এটা আছে ল'ৰা এটা আছে তা আছিলে মানে এতিয়া দুৰ্গা পূজাত মানে এহেতৰ ছোৱালীজনী ৰাতি 9টা বাজে 9 তাৰিখত মানে লেটিঙত গৈছিলে ছোৱালীজনী লেটিঙত মানে গৈছে হে মানে মই ভাবিছোঁ হে লেটিঙত গৈছে মই তাৰ লগত যাব পৰা নাই হয় অকলে গৈছে পিছত মই তাক ভাবিছোঁ আধা ঘণ্টামান হ'ল ক'ত গ'ল ছোৱালীজনী তো ওলাই চাইছোঁ এফালে এফালে বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী মানে পোৱা নাই আজিলৈকে আপোনালোকৰ ঠাইখিনিৰ নাম কি আমাৰ এইটো গাঁওটোৰ নাম হয় বৰহলি হয় পশ্চিম কাৰ্বি আংলং হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰাই নাইকিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ঘৰ পৰাই মানে বাহিৰত ওলাওঁতে মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে আৰক্ষীৰ লগত কিবা যোগাযোগ কৰিছেনে আৰক্ষীৰ লগত আমি আৰক্ষীৰ লগত মানে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ জনাইছোঁ মানে ইহঁতৰ মানে কৰি আছে যিমানটো পাৰি আছে ইহঁতৰ কৰি আছে এনে আপোনালোকলৈ সেই ছোৱালীজনী যে যিদিনাখন নাইকিয়া হৈছে তাৰপিছত কিবা ফোন চোন আহিছে নেকি ছোৱালীজনী যোৱাৰ পিছত মানে 13 তাৰিখে ছোৱালীজনী নিজে ফোন কৰিছে আমাক যে তহঁতক মানে মই ফোন কৰি আছোঁ এতিয়া কোনটো জায়গাত মই নিজে ক'ব পৰা নাই কেনেকাকৈ আহি গৈছোঁ কেনেকাকৈ কোনে আনিলে মই গম পোৱা নাই মই এতিয়া ঘৰ যাবলৈ মোৰ মন হৈছে সেই মানে ছোৱালীজনীয়ে নিজে ফোন কৰিছে আপোনালোকে কাৰোবাক সন্দেহ কৰে নেকি আমাকতো এতিয়া মানে ইয়াত মানে কাকো সন্দেহ কৰা নাই কিন্তু ছোৱালীজনী কোৱা মিছত মানে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যোন মানে লৈ গৈছে সেই মানুহ ভালে আমাক মানে জনাই দিয়ক যে আমি ছোৱালীজনী লৈ আহিছোঁ আমি ভালেই আছোঁ যে আমাক বিচাৰিব নালাগে নহ'লে এহেঁতৰ নিজে আহিব পাৰে আমি এতিয়া মানে ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত নিৰ্দোষী হৈ আছোঁ আৰু কিবা ক'ব আৰু মানে এতিয়া বাচ্চাৰ কাৰণেও মানে বেছি দিগদাৰ হৈ আছে বাচ্চাবিলাক গোটেই ৰাতি কান্দি থাকে সৰু বাচ্চা 1.5 বছৰ ল'ৰাটো 3 বছৰ ছোৱালীজনীটো তাৰ মানে এইটো এতিয়া আমি আৰক্ষীক মানে জনাই ৰাখিছোঁ মানে এতিয়া বিশ্বাস কৰি আছোঁ সিহঁতৰ মানে আমাক বিচাৰি অলপ সোনকালে মানে দি দিলে ভাল কথা আপোনাৰ এনে ছোৱালীৰ বয়স কিমান বয়সটো ছোৱালীজনী 25 বছৰ হৈ আছে বাসন্তী বিয়া হোৱা কেইবছৰ হৈছিল বিয়া হোৱা তাৰ এতিয়া 8 বছৰ হ'ল বিয়া দিছিলোঁ মই ভুৰা গাঁও Nilip angkang nonangkile akimi PMAYG ahemso kimpe minangji pusi APA Chelsea atongpen ke hang padupon Priya Chiklo Niphai Krenar Keparni Porphai Hini Apor Nilip APA Chelsea asong ahin pen non kicheng siaphong
First phase Sorkar pen kidu kelak atuma phan akijoy pen kipi kapanong pi ahem so nonang kile do anta methang ahem phusi chikim longnang ji pusi Nilip Development Block Officer Juli Tirang Pia Phan Panong si Pinpur Alo Assistant BDO Kirirong pi arideng si pi pajirteka Sorkar pen kipi ahem so mate PMAY je ahem karbi anglong pinang an a constituency along ki kikim kapatang ti dopiksi theklong Nilip MSC constituency ke parlo ang kangalong ta Sorkar pen kipi kidukelak atuma phan panong pi pen kipi lake isi kimesen lo setame nona bangke ke thekkere atumsi kidukelak atuma phan kipi ahem along ihum ahem tangchira phan hem ahem phu bank account along si thapilo Seta non ke beneficiary atumalong atangka supervisor inut chibipo lata party along MSC aning kachethe abang phaphan supervisor arpu pipo anke mokapajut ke ahemle tangte dat seta ke chokche aphan ke insai ha hedat po ahem tangte binsi Nilip constituency along ke dopikla Lasi nona phong ke Nilip constituency along ki dukilak atuma phan Sorkar pen kipi along ke tangka kachong tip dunji aphan ke supervisor ke ahem phu atuma phan si pinang po Lapen jong si beneficiary abang claim pon thek thepu aphian si komane supervisor pinangji Jong si nona tengsi aron reasai claim dun rong pulote non prabjin pen beneficiaries atum lapen rat lapen APHL si asong atum chingrum si chesongji la so hut kopine pulote adai ke Nilip MSC Povitra rong pi VDC chairman Gopal Lingti lapen Nilip Development Block BDO atum si adai chen ponang kokpo pusi APHL si Central Committee dun maipu Rajesh Tiso APHL si Panjan Pooling Center Bidisar Bikhatokbi Nilip APHLC atum sodak pen pini Nilip Development Block asai hema thengno phirang kya thengno pen pachini po La Sohut Kachetong dun APHLC Central Committee members Bokajan LA Rapchunbang Samson B Financial Secretary Anoning T Office Secretary Panon Phangcho Hosia Hanse Howard Grongpi Harrison B Lapen Ongdung Arisang Hotum Chetong dun rinti Nilip Chokiala pen R1 Tiron report Karbianglong News Channel. Ini nilito IPHLC Nilip constituency pen committee pen kini dak Nilip block sahemolong ke bang alam thilo po hello. Nilito ke damtang aningkan ta thegdonong loje Nilip block pen iduk atum han kapanong pia hemso. Hem ke thegali hemso labang so a hemso block pen si ti bomlo central government atum panongsi wat pisita block office staff atum phan si labang so a hemso adon tin kidukela atum phan hem ke patang eji phan wat alang tu masih ar upek lo wat pisita block officers, block staff at tumuphan po day kokta hem kitang tay dupigla. Non ningkan trok hop rang kitang tiya hem po duula. Lasi central government tuma polisi ke lar thu bangke nona bangke la puge chok tu thidat po. Lasi at kumada phan si tum hem su ki piji ba kiduga tumuphan piji la so hem su hem pu tumuphan le tangka bang pira halatum le pacin namra ahem pacikim na la solong ladak ahem ko an makit he kidi arpan arjon semen ko an sikit pinaima rot hong an sikit pinaima ladak kilang dunji ke government a model teng pen ke claim kedam ni ke hadak kilang dunji ke block engineer tunggulo hal tu palang duna tu si beneficiaries ai count long si direct ko sa pidudlo central government tu khablo boy pisita non kaciplang bong abang kela po hello je dak Nilip constituency BGP ke claim to kusi punang kokko alang litum supervisor kuson silang to dak ke siong nundun la bangke chokchi pusdi tum jongdam intung athema ladak block aji ido block officer do JE do lapen gram sivok do gram sivika do alang litum si hal haya hemso
ke claim chok mak chok chia quality me ma hedu alang tum si ke lang ni adeng alang tum sia sai boy pista non ko som sila dak parti tum le ke chiok long pok la hello alang ni tum si hala beneficiary sa tum passbook endam ji hala dak copy documents lalo hala dak la tum lu pachito agreement si alang ni tum si bank long dam si posa endam si arot asimeno sang TR long aitan la hello lasi la bangi chokchi akhima beneficiaries halak hemso ke long ahem ko tumta amithang ai account atangka ke chidru the lapen alang li tumta semen rod ita arlong laka to ni chinam the lasi alang li tum aning ke hang penle laduan atangka pachibidura hem amithang a hem ke mesenji phan ka jokta ning hang mati lasi alang li tum ale amithang ahem ke mesenji phan alang tum le poisa pachi khorosuna dori pachet alang li tum aku bangchi barum thupo la bangsi nili tumta akina je dak supervise ki binai aron we lapen beneficiary sa tum pupe je ni tum claim thek thilu aposi nang tum nang claim pinun polang tum pupe wa phir tame la tum joborjos dam pen la son ni tum nang claim pipo la pen ni tum si claim ji jola son alam doko la si to dak kar bieng long BJP aki hoy lot tuliram long hang la son to ti nene nili ba BJP phan ke ta alang tum la son si claim del la si la dak bangeni tum ning sam se tum APSLC nilip constituency hoy pen bangke committee hoy bangeni tum troi kre la lo la pen aku dak bangke non cap nalitum aphan press atum hana cho phapen ke bang pona le phana prang sini tum nilip APSLC ahin pena kiro pipartik lo asi monili tuma president akhai rajasti so kaning je teng si non nilita ko pudun thule thotpo je block pen kirona hem so mukha nilitum karju long teng pulotang te inunut beneficiary salong pen VDC chairman of bhakta do la pen MDC of bhakta do kusya long la anchot kalia ko block stop tum tak endun do putani to marjulong la sila sonjong si ki duk kela katuma phan government pen ki pi patang kajong si chodun thu bomlang protela sona MDC kani tum nili balong ka to karda we pen la son ke claim lok pen si non ke damtang MP election a hot or kal biang long long pen ni tum nili balong ke PSRC ke ha ke best performance ta ke long lo BJP tum na long dun suri plien ta we nili tum PSRC tum ke long 9300 above te halaso a voters atum aphan nili tum chinghon duk apotsi hala haya tum phan la son viri la si claim thek thene ke pu bangjong si komane beneficiaries bang pulo tangte gram siwo ka tum dolo bang langun po di aku komane bang ken ne ke la ka chini ne da dam thik sidet put akorte doji hala tum bang cherab dun po sita la da ke beneficiaries atum long supervisor atum phan toidun si alle choen dun si hala tum phan che camping iji pa bang ke da political benefit chu enang ne posi nili peser sia hin pen nili PMC pobitrorong pia phan so dak penitum pinrem lo rason claim clear nai la pen lan chot kali VDC chairman ke hai intia sang ho jok sita me la dak ihum along suri CC ke andun punitum enno do kok posya julong tang lo mo jong sinilitum a witness do ko nitum chini dat approve long lok pulotang te la bangke alang litum clarification rat anu chipi thek nang ko la pen beneficiaries atum non ke claim ji atum non ke change ai selo la tum aphanjong si copy ne ke pasik sak dundo kok pulote moili tuma president ke ningje son thaksi or beneficiaries atum phanini tum party hoi pen pangrum ji la pen la so block ni tum gherau do ji mohala sohut nili tum party atum aphan adai nang pilong le lake nili BMDC pobitrorong pia dai chenang ji la pen block staff atum adai chenang ji pen bikhek koi nili block video terang pi akai pia phansi nili tum jongdam ji alang li bang la so aputhak klar dak alam che than thek nai dasi nili tumahin pen ke lahan si pudak
tang te la so beneficiary salong surini suri tho matang ka yong si endun det pulote la so a hem akuli kon meji lepen kon hingnoji nang tum la bang pachini la so lampu thak le che than lo pulotang te ilitum munthi da manang dor chit aphansi engineer satum bang estimate bonailo hala dor chit estimate along jong si ko mane suri ke mane suri pho mane suri ni chu endun thu bom lang pulotang te hala so hem tang pe me poma tang te matedi la so ke tang te ke la ke hala ki duk ke la ka tum phan ka oi nai wang ju do BJP to mas slogan la hello na khaunga na khane dunga pugadi tante nang tum hala tumalong pisi ki chodun thulo nang tum ta chori no hala ki duk lak tum pachona bang pachona kopire semen e bega hindu ko pine poisa faru po hindu ko ta pachona di rasi nang tum a slogan ni tum niningarong thup piklo nili tum ningarong thup piklo na khaunga na khane dunga la bang ke most welcome la sinali tum ta chodun rino la hello ni to puji bang Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu